Hello guys, ap di nou ka bonjou. Video sa nou pral fè la. Nou pral montre nou koman pou nou itilize, kucoin nan sou telefon nan, nan futures nan. Aba nou tout sa nou dwe konen yo, tout sa nou dwe itilize yo. Mem jan de fè nan sou zoom nan desktop lan, nou pral fè li nan telefon nan. So nap komanse pa, limit order. Nou konen ki sa limit order ye. Se nou bezon fon entri yon limit order, nap entre li la. This is it. Nap klike sou sa. Nou wel tou metel. Nap fe limit order la. Whatever price kom si. Kelke so a pri nou vle metel la. Nap mette pri an la. Chwazi pri an. Pou nou kapap komete kantite kom si nou vle achete. E pi use leverage an. Mek kote kom si leverage lan ye. Make sure comme si nou set up leverage nou bien. Leverage an 3x. Et puis koun ya si nou mpra ale map achete long. Mwa achete long. Right. Et puis boom. Right here. Nou am fini m'achete li. M'entre nan posisyon. Se kon sa m'ka entre nan posisyon. Si m've fè men posisyon sa. Nou konen men bagay nan tou an ba la. Sa se si m vle fè men posisyon right away, ma klike sou market close. As soon as kom si m fèmel, yap fèmel pou mwen. La, menm kote yon. Ok. Si mwen vle kom si mette yon pri, mle rive yon tel pri pou ta fèmel pou mwen, ma fè limit close. Se la ma fèl. Limit close a ma montre nou. Limit lan, avè di pran si shiba rive a 49.50. M vle pri ovan tout 100% pou mwen. Mweni. M fè sa, boum, yap lèl rive. Napwè li, wè. Lèl rive, yap just kom si fè men posisyon pou mwen. Right? Okay. Si m daval fè market close, jom di nou la plike sou market close. E pi, m just kom si fè 100%. E pi, boum, close position, yap fè men posisyon pou mwen. Ok? So, it's the same thing. Meni la, nou te pale de profit and loss. Stop loss mwen, let's say mba vle perdi plus ke 25% nan kob mwen mette yon. Ma fel la. E mi la vin paret la. Klan klike sou profit and stop loss la kon yon mette take profit mwen. Se mwen mette take profit mwen, e mwen vle fe 50% nan kob mwen te mette yon. Mwen klike sou confirm. E mi la vin paret la. Ok. Sa se li, ki sa ankor. Let me see. Si nou ap achete long, nou klike la. Make sure kom si nou klike la. Right? E pe nou ale sou buy long. Si nou ap achete short, nou klike la. Sell. E pe konya, nou entre, nou fe limit order, nou sa nou fe market order, sa nou fe stop market order. E pi nan ale short. Alright? Oh, en pou kontinye, si nou bezon fè yon market order, se la nou wal nan limit lan kon ap klike sou li. Right here. Na fè market order, epi yon ap just mette kantite pri nou vle achete, e boum, yap van nou a pri market order. Si nou vle fè stop market order, nou pral menm kote anko. Ap klike la. Nou pral ap klike nan stop market order. Epi kounya nap mette pri nou vle achete la. Ok? Alright. Sa se pou nou ki jan pou nou entre order. And I think that's it, guys. Pa kwe gen lot sa nou bezon anko la. Alright. Thank you.